یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما ہاشما کری بتاسو، وانی فضلتکم علی العالمین، او داش ما تاسو لرا غروالے درکڑو پخلقو دا زمانے استاسو، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، او یرو کے دا عذاب دھاغی روزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس دبل نفس نائز شیم، ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبل دے ددائیں نفس نا سفارش کول، ولا يؤخذ منها عدل انبشی آستکے دے داغنا سبدلا سفیدیا، ولا هم ينصرون نوادی سراس مدد کے دیشیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کلچی بشکڑے منگا تاسود فرعونیانونا، یسومونکم سوء العذاب رسولی تاستان اکار عذابنا، یذبحون ابناکم علالو البیزامن ساسو، ویستحیون نساکم وبحاکولی زنان استاسو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، او پدی کار کے امتحانو یا انعامو استاسو درب طرف نلویم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، او کلچو چومنگا استاسو دواجن دریاب، فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبشکڑے منگا تاسو دغرق دلنا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وغرقڑ منگا فرعونیان، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال دارے شتاسو قتل، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، او کلچی وعدہ اکرم موسیٰ علیہ السلام سرا دسل اختشبو، ثم اتخذتم العجل من بعد، بیاونیو تاسو خیب خدای سرا پست لداغنا، وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کی گئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، بیا معافی حکم گستاسنا پست دے کارنا، لعلکم تشکرون دید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات، او جدائی را سن کے پمنز حق باطل کی، لعلکم تہتدون دید پارا شتاسو ہدایت ممہم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، وکم وحشو موسیٰ علیہ السلام مخبل قوم تا اے قوم زمان، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تاسو ظلم کرے پخبل زانونو، باتخاذکم العجلہ بصور دنیول ساسو سخیل رب خدائے، فتوبو الى بارکم، نتوبو باس اغزات تچ پیدا کریے تاسو بیل بیل، فاقتلوا انفسکم نقتل کے اخبر زانونا، ذالکم خیر لکم عند بارکم، دا کار ساوز پارا دیر فید مننے پنیز آغازات چتا سے پیدا کریے بیل بیل، فتاب علیکم، نہ اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو، انہو هو التواب الرحیم، یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستا، حتی نر اللہ جہرتن تردشوینو منگا اللہ لرخکارا، فاخذتکم الصاعقہ نونیو تاسو لرو تندر، وانتم تنظرون وحال لائش تاسو قتل، ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیارا جوندی کریم گا تاسو پس مرک ساسونا، لعلکم تشکرون دید پارا شکر کے دینام داللہ، وظللنا علیکم الغمام، اصور اکرم گا ساسو دا پاسا نرے وریز،
وانزلنا علیکم المن والسلوى او پیدا کرم تاسو لرا ترنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمنگا خورین دا پاک حاغینا چم تاسو لدر کری وما ظلمونا دیہ ظلم نو کریزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی بخبل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچ ویل منگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او داخل شید دروازے دے خارتا سرخ کتک ان کی اللہ دا پارام وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتة کلمان نبخنبكم تاستا دگنون استاسو وسنزید المحسنین او خامخا زیادہ بدلب ورکونگا خیستکار کن کتام فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کو ظالمانو خلقو آئے غصہ وینا سوا داغ وینا ناشی طویل شوا فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانو چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون ددی وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کلچ اوبو غختی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت آئینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنیم قد علم کلو ناسم مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویلمنگا خورے اس کے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر زے پزمکہ کی فساد جوڑا ان کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَچِ وَيْلْ تَاسُوَ مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشری صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فادع لنا ربک ندعا غرام لنا دخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسم لرائے قسمنا چزرغنی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها ودبادرنگ دائنا وفومها ودوگ دائنا وعدسها وددال دائنا وبصلها ودپیاز دائنا قالا تستبدلون الذي هو ادنى ویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے بالذی هو خیر پا بدل دا عزیز کی چڑیر فیدہ مند ہے احبتو مصران کسے و خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چی تاسو غوارے وضربت علیہم الذلت والمسکنہ اور ٹاپکڑش پری بانے ذلت دخوی او غریبی دخکاران وباؤ بغضب من اللہ واختشدی بلی غضب داللہ طرفنا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون داللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا فسبب دا شری نافرمانی کولا وکانو یعتدون اور تیروتل کول دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقینا خلق چی ایمان راوڑے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی والنصارى والنصرانیان
وصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے دے پا اللہ و پرز رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دا وحی سرام فلہم اجرہم عند ربہم ندیل را ثواب دا عملون ددی بنی ضرب ددی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا بدی باندے ونبدی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَمْ وَخْشِوَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوَسْتَاسُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اپورتکم استاسو دا پاس تور غر خذوا ما آتیناکم بقوة اویل منگا اونی سے حائش درکڑے منگا تاسو تا پطاقت خپل وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ آیات وائے حائش پدی کتاب کی دیم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دین پارا چھتا سو متقیان شے یا بس شہد عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخوارو تاسو پست دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو خاص رحمت داغم لکنتم من الخاسرین خامخا وائبتاسو دپور تاوانیاننا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر ہے تاسو بحال دائے کسانو چیدہ حدنا تیروتی وستاسنو پبارد خالی رسکیم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطا سو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان بیم فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگردو لمنگدا واقعا عبرتنا کا سزا حغشا لرا شاغیت حاضروا سوک شدائن رسوم وموعظتا للمتقین او عشر دپار دا متقیانو دا دی امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَمْ مُخْشِوَ موسیٰ علیہ السلام قبل قوم تا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یقیناً اللہ تعالیٰ تاسا حکم در کئی شالا لکے یوغام قالوا تتخذنا حضوا ویل دی آئینی سیتم لرا ٹوخ کرشین قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی وارم پا اللہ سلام چشمز د جہل کون کنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ویل دی دعا غوارا منگلرا تخبر ربنا چی بیان کی منگتا صدر رنگ دیغوام قال انه يقول انها بقرة صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دا غوارا زیرام فاقع لونها تیز رنگ دے تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالکی عائشہ لراچ دے تبورین قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویل دی دعا غوارا منگلرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسینو صفتو ندائیم ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً دا قسم دغوا گڑوڑ شبم واندے
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اواری اللہ تعالی خامخا رسیدن کیوں مقصد خلدا. قال انه يقول انها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دایو وعدا لا ذلول ندہ پکار لگولے شے تصیر الارض ناڑی ازمکی ولا تسقی الحرسا نخڑو بی فصل لرام مسلمت روغ موٹدا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی. قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کل پورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیان نام انہونی دی چیدار کا کار کڑے مخید دی بیان نام. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلشی وجہ تاسو یوتن نہ مختلف شوئے قرآن کی راہ مبارکی. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ راہ کارکون کے لئے حاغا شے چتاسو یہ بٹوئے. فَقُلْنَ ضِبُوهُ بِبَعْضِهَا نویل منگا وہے دلرا پر ٹکڑ داغے. کذالک یحیی اللہ الموتا دغسی جندی قیب اللہ تعالی مڑو لرام ویریکم آیاته او خیتا استعان خید قدرت فل لعلکم تعقلون دید پارا چتا سد عقل نکار والے. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیا سخش والستاسونا پست دی واقعاتنا فهي كالحجارة او شد قصوا ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سخت دی داغی گٹوناؤں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زگچی یقیدن بازی دگٹنا خام خاری چڑیر بیگی دائینا سندنا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ یقیدن بازی دینا خام خاری چی اوشوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَانُ روزی دائینا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ یقیدن بازی دگٹنا خام خاری شرار غڑی من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دیر دوجیم. وما اللہ بغافل عما تعملون اوند اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیتم کوئے تاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو. وقد كان فريق منهم او حال دارے چی دائے اردل درینا يسمعون كلام الله اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بدلی معنی دائے پس دائنا شپوشی دائے پمانوں. وهم يعلمون وحال دار دی پوئی چدا گناہ دے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچے مخامق شدید مومنان سرادی وی من خوی مان راوڑے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچے وادشی باز دید باز سرام. قالوا تحدثونهم دیوی آیا تاسو خبر ورکوئے غیلرام بما فتح اللہ علیکم پائے خبرو چی خودلی تاس اللہ تعالی لیحاجوکم بھی عند ربکم عاقبت دائے دیوا زور ورشی پا حجت کے پائے سربتاسو پنی طرف ساسو
افلا تعقلون ولید عقل نکارنا لهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب او بعض دینان پڑھ خلق دین پوئیگی بکتابانے الا امانیہ لیکن تابداری کئی خواہشات دمولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تبائی دائے کسانو رائے شریکی کتاب درا پخپر لا سنو ثم یقولون هذا من عند اللہ بیاوائی دی دا خدا اللہ طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دی دا پارا چی حاصلی دی باعثرا دنیا معمولی فوائل لهم مما کتبت ایدیہم نو تبائی دی لرا دا وجدائنا شریک دی لا سنو دی وویل لهم مما یکسبون نو تبائی دی لرا دائنا شریک گٹی پدی سرام وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اوائی دی شرع و بند رسی منتورد جہنم مگر یو سورج اشمیر لشیم قل اتخذتم عند الله عهدا تو آیا غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن يخلف الله عهدا نیشر خلاف نکی اللہ تعالی دخل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکہ من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار واحاتت بھی خطیئتہم اراغیر کدلنا دے گناہ ترمرگ پورے فولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے کے ہمیشویم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان جیمان راوڑے عمل نکری موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دی وبائے کے ہمیشہیم